Imphal East District matam ka curfew thamkre Imphal West na ngasi nabidang waram pung taruk makai di hayang pung mari fawba curfew lautok pre. Economic blockade ki mayak to kongjang sang silib kongjang loi singna kurai hai kruma kong police gari yaw na gari kun gi matakta mai thakre. Bishnupur District Manung Chana Police Station ani guest house ama loina na sub treasury office amang Chief Minister Okram Ibobina sangakre. Amasung Assam Regimental Center Silong CC Meet ki semi-final changkre. Ma'am Kurumzare Adam ne yengbi impact news ne ayokram somendrona hozik pungza asipawgi maroi pausing miyam na pijari Imphal East District ki kurai hai Maikaida Irang Kansilak Potik Makatana Pam Todok Toktan and Imphal East District Magistrate na District Asigi Mapam Pumna Makta curfew Lautokre Madugi Matakta Irang Togi Mafamas Ahen Police Personal Sing Tajan Kre Economic Blockade Amasung Hokim Numit Karani Asida Lalobun Sing Nabasing Ambush Yauna Taudoka Ton Kibu Yaning the Fondok to Kurai Hagru Makonda Kongjang Sang Silibasing Gari Maitabion Ahen Irang Kaya Horak Patagi curfew Lautoki order asi Tokibane Nakalam Robne Imphal West District Nastin Madawaram Punktar Makai the Hayang Ayuki Pung Marifaba This is District Magistrate Imphal West na curfew lautokre. The curfew will be the curfew has been imposed. The curfew will be extended, and it will be across the entire district, and it will take the strongest possible without any hesitation. UN Sina National Highway Sing Sathariba Matam Kakaba Economic Blockade Amade Nation IMNI Singna Bakangbu Womana ambush to the Manipur Police ki personal heart kibik matung tarak poina khoi sound masing yam no bamiam nga sinungtil Kurai Hekru Makonda Police ki yauna urkul tamna sat ki bagari kun hena mai thakre had bagari sing asida urkul tamna sat ki bamiambu Fort IRB Kangbu Womana ngak sendu na pura kibane adu lamlong kaithelda miam na thatpatagi Imphal cycle lambida thaiduna puki Kurai Hagru Makong Yorok with the Kango Damasing Yam no Bamiamna Gari Sing Adu Tongla Kiba Miamu Kumta Laga Nung Tajan Tugada Matunda Maita Kibane Miam Irang Kansilak Pamaramna Police na Nomi round Kaya Kapadanat and Tia Gas Sale Sing Kapki Adu Irang Kans Lakshan Bangam Kide Ukrul Tamnasat Kikaba Miamadu Kurai Maike Miamna Konsam Lekai that Sanja Pampidun and Tinangak Sele Amaromda United Committee Manipuna Taudoga Sit Sanja from Lodun Ladiba Ukrul Miambu Aso Engam Yaudana Mayum Power Tinden Manipur Police Matenga Lunana Taurang Taukre Lunana Lamdamas Lediminariba Furup Singi Marakta Kanglup Irang Sagat Pidan UCM President Johnson Ilangbumna Apil Taurakli Kudong Chada Tineriba Mayamasi Konaba Angama Takta Koi Honarakanda, Mafam Java Zagasing da Makoi Singasi Putoki Nabahona Bedoki Pandamwere, Adana Masigumba Singasi Koi Hen Escalate Todunaba, Makatana Su Koi Miam Napuning Pata Birakanda, Awataba Singasi, Yamatuna Mating Panabahona Minasi. UN Sina Sathariba Economic Blockade ki mayak tunga sinungtil Kurai Hagru Makongda Ukrul Tamna Sat ki bagari kun hena mai thadukna Miam Salan kidabge Tawongbu Chief Minister Okram Ibobina akan bamawongda kandem tawagaloina Ukrul gi Miamda ngakpina naba hijackre ngasi thoki ba thawdoga sida mayum chat pangamudra Ukrul gi Miambu First MR da changja famlodun leiriba Miam ga unabada wafam Chief Minister na fongdo ki bane Chief Minister Ibobina makhatana fongdo ki bada thawdoga sida amanga ta thokraba gari singamade Miam gi lanthum sing Manipur lenga compensation pigane laibak thiba thawtoga se matungda thondan ba hotna gani habi thaza piraduna Chief Minister na ban tawrib singi mathakta su saiki loinana lamdams da laminariba khuding ma kanglup ki rang sagat pidan na ba nungsi chana laiminan na basu apil tawki amaromda sangja phamloduna lairiba miyambu hayeng ayuk angan bada mayum yawna na ba thillagani fongdoki communal riot haibase Masidagi Hena Sati Basila Hidreva. Etom bomb the communal revna, Maran so play Lejaba, Shida Laiba, she Maran labor, Kaishu Maran labor, me alternative. Shideda Naga Ichino, Hat and a Harley and a Shida, Baujish Hadone. Ukulda Subati Mayam lady. Nagama, the Harley Haida, the other Ukulda labor, Mate Mayam do. Maran so play Lejaba, the Taving Kang, Suda labor Mayam. I think his harvest out was our way to office Mayam do. Matang Hana Patardi, Kanana died the lonely Masidi. Other Masikum Masidi, the Wigano, a koi Karino Kaino Pian the Bakotaba, Labor Mayam Puna Maxim say, a koi Paminarga, Wariotai Sanarga, problems she solved Tonanaba koi, Pona Minavatai, Hibasi,
mayamda ai appeal tawjaning bani aduna appeal su tawjari bani Imphal urkhul lamgi lamlong the UNC economic blockade ki mayokta irang kanchil lakre lambi thingliba miyam tankhai na ba hona ba police na tiar gas cell masing thingam dana kaptu na miyam tankhai kre ayu angan ba hona UNC ki blockade ki mayokta lamdong miyam thorak tu na lambi thingmui khongjang sangshin ba horaki miyam gi irang adu kanchil lakba ki ahen police personnel sing lak tu na irang adu lakshan na ba hona ki miyam adu ki irang na hen kanchil lakbana police na tiar gas cell mok bom kaptu na miyam adu tankhai ki hauji fabu ki one de irang adu da asok pan nang ba ki pau fang ba ngamdri Tangkhul Avenue, Tangkhul People Organization Imphal amasung Naga People Union Imphal ahumna hauzik warak lebi fiba masi yenglaga UNC na chathariba economic blockade amade masibu yaning da fongdokton tampak counter economic blockade chathariba ase handok pinanaba appeal tawrakli ngasi nagaramda paumi singa unaba mada Naga People Union Imphal gi President M ngaram maina Technopol district thoki ba nomai kamna bagi thaudok adu akan ba mong yaning da fongdoki loina thaudok adu laikhidru police personnel amadi soktun laiba police personnel sing imung manungi awaba da su saruk yari fongdoki Christmas amadi New Year yawba mayum halakpa miyoi ka hauzik chathariba banna sin maram oiraga mayum yawbu ngamdana ISBT de pandun lairi Tiak takai dan mayum yohonan na khanadun lairing ai sarakta police na ngak sindun thinun na bahona bada gari kya mai tha kiba masung mal sang kya amangata nangan kiba se laibak thi bane makha tan pam na thau do kya thoktun na mari len ba singna yengsin bin na basu apil tauki madu ukhru lan thok na ba ukhru gi mi miyam se ukhru line sida valley based NGO sing na ban taum laire amicable solution ama purok tringai da Kari se sibai singna pur sakre pur chal laga hoji lambi de loin makari se loin thugai khre aduga ashopan yaw khre pochei miyam se mai loin thabi khre mase khoi sigum se khoi to haning de tampak de su khangde ching de su khangde asigum blockade tawba counter blockade tawba animak se humanity ground mase hanthok piyo haibe se khoi hoji pam da thabak miyam se khoi to haning de chingdana khoi chingmi na protection piba tampak Tampakta leba maiti isi nausina ekoi the protection pi bahai animakse ekoi isi pame UNC ki economic blockade ki mayokta sagol man chathagi ba counter blockade ta sana thangnan bi polom yauna pochai kaya mai thadokre ngase angan madagi huna sagol ban gi miam thorok tuna kaisampat wang lekai rom dagi hai tharap gari kaya sek tauki kaithel mami tamna hai tharakpa gari amasung army gari yauna sana thangnan polom puram sing adu mai Thadoki, Polam Sing adu Sing Tabagaloina Mai Thadoki. United Naga Council UNC bo terrorist group ne hana lauthok na India ke Prime Minister the Cherol Thadun Khangan Krayana Socialist Students Union of Manipur SSUM amadi Siko na tongan thadrok Cherol Singda Khangalakli UNC ki economic blockade asina sahi kya da nungsi sana lerak laba lamdam se ki furup sing marakta tokai tahn na machak oire wafam se Information Center for Hill Areas Manipur icham gi President N Rajendra na fongdor ki bane ngase ke krupata leba icham gi office ta pangtho ki pawmi sing unaba mada furup sing gi marakta nungsina na basileba India government UNC amasung Manipur government ki mathak tamyam na khongjang sanction mina si fongdo ki furup masel gi marakta amaga yengthin na bagi mahutta Miyam da wahali ba yekna basing khangdok tuna miyam pun thengna minasi fongdoki Thoramad saruk yakiba United Christian Women Manipur Romai Lufwan Luf Manipur Christian Tengbang Luf Manipur World Road Church Second MR amasung Kuki Women Union Manipur gi luching basingna economic blockade ase athu matamda handok na ba appeal tauki Manipur gi miyam singna khoi gi pendaba natra awaba mayam gi kholomul arpu matamda koi sahi lising ani gi leminare iba jati proof kuntraga te nipan se masi matangdi kanana waib se koi sa khangnar kanda akoi punna Manipur ngamina nabgi thodang longna si punna khundamina ba koi jati kuntra ni pangi khalla kanda akoi jati gi marakta amana amada thajana se topi re kanda ngasi gi akoi bu khanana ba silibus center government aduga UNC aduga Manipur government doina akoi kari tawudagi haibado Manipur gi Miyamna upon the column Laurkanda, Yargan, a center government, Lacy, Maka Ponsi, Yadaga de Makoidigi, a quay Nintam money, a quay Tongan, have a period of the Quilluminacy, Aduna Koizatis in the Marakta, no white of a thousand of the 8 of Viganu.
Nation IM na Manipur Police the ambush satha duna personal hat kiba made kayabuna aso open nangan kiba thawongbo yaning da fongdok tuna kiba Manipur kau kiba Manipur ban gi khongjang saugat pa singmairong gi imai bel singbo atamnan tiar gas sel sing kapsin duna aso open nangan kiba gi thawongbo lay in khol khunsem lay marol apun beluf likla gi chirol mana kandem tarokli lenan lup asina ngarangi khongjang ado da sokla basingda angam sel gi mateng supang khan chirol mada phongdorokli United Naga Council की economic blockade ना मणिपुर की यलो में कन्नड़ नंबर संचल लंबा ILPS की यो नम थक रहे ना मणिपुर Proletariat People's Democratic Union MPPDU ना से रोल मदा खंगलकली मणिपुर लेंगा अथु मतमदा assembly में फॉर्म काउदन यलो में कन्नड़ नंबर चप सावा एक मत सेम गदबने लोइना UNC बो terrorist group अमने है ना लाउथोक गदबने है ना से रोल सिना डिमांड तौरी Bishnupur district ki manung chana police station ani guest house ama amadi sub treasury office ama ngase Manipur ki chief minister okram ibobina sanga akhre kumbi ki manung chana leiba phubak chau ikhai police station amadi thanga ki manung chana leiba kaibulam jau police station Manipur ki chief minister okram ibobina maikhum hangdoki thoramadu the home minister gaikhangam commerce and industries minister Govindas Konthaujam MLAS Bira planning and Development Authority Manipur ki chairman T Mangi Babu Manipur ki DGP LM Khokte yauna police ki makok thongbo official singna saruk yaki nakalamda Manipur ki chief minister okram ibobina moirang the sub treasury office amade singu moirang thangjing guest house haunabi matung ina maikum hangdo ki amade miyam de khusinaki tungda miyam gi obi mifam ama art and culture department sin na guest house complex ta pangthoki thauramatu ko marilena chief minister okram ibobina phongdoki bada hauzik lady government ase miyam da pangai hajen ba government natte ngasi phubak chau ikhai amade kaibulam jau police station hangdokpa loinana moirang sub treasury office ama loinana guest house ama hangdoktuna government asina senior kutka manai habadu mayek sengna takbani nakal morom da moirangda miyamna matam kuina ngaiduna leraklaba sub treasury office ama sangaba sina miyamna maruina pensioner singna matam kya dagi awaba thengnarakpa pumna kokpa ngamalagani moirang thanga kumbi ase Manipur gi puwari ga sagon lakliba mafam amani loina state government asu mafam singa sibu hen luna lauri ngasi nauna sangare ba guest house asina lamkoi ba singda ngayak pothana na bamade laifam gi khudong sab fangal lagan hana chief minister na phongdoki sub treasury office ama mayam sangra hana degi tanbiramba mangkhauna hanba aduga tourist mayam amala da sendra da leiraga su inau kuthira na haiba adumaina Swaida, Sendrada, Apoy with Opaki, Apoy with the Yamurga, Slida, Moyang, Slida, Moyang Bazar, Labanina, Sigi Maya Slida, Swaida, I think letting the Polinda, Masigi facility, Ama, the woman in Drona, who go Pirotana, Masina Yamamatic Sari, Hybridina Day, Adobo Karamakati, Apoy, my soap of a hybrid. ngasi gi miyam gi mifam adu mari lenana moirang gi hana gi MLA amadi yas and tourism gi parliamentary secretary M Prithvi Raj na ngasi gi numit ase moirang gi manung chana lerib miyam gi yamna nungai ba numit amane ngasi state government gi miyang makha da nauna sangare ba sub treasury office amade guest house asina Manipur gi miyam mapung oina moirang da lerib miyam na khudong sa ba kya pi ba ngam lagani hana M Prithvi Raj na thajab thamki Mapan day lakpa tourist singna lady lining aga hotel matik cha na like tabaki awaba kongai ama thengna ba adu boi khoi lai khwa hai gadra khoi hau ki ba chahi amani dagidi sendrada ai khoi honorable chief minister gi leadership makhada ai khoi sendrada cottages sing guest house sing ai khoi phajana function tawre adu madu da konadra ko khoi guest house ma lai rabani na khoi sta lai ri se punna ka VIP ki ka ani deluxe room taruk adu semi deluxe room taruk punna ka tramari loina na khoi nupa amadi nupi gi ladies and gents ki chawraba dormitory matik chana laiba adu mi cha ma chanba second floor da conference hall amasu ai khoi lai CPI ML के secretary Sapam Samungona lamdamasi ki angang sing the right to free and compulsory education fangan naba government mutat krabamai loisang sing amuk hinkat hangadabani haina demand torokli terada leba party asig office ta pawmi singa unaba samungona makha taraduna sahi taruk tagina taramari fawd leba angang sing the free and compulsory education fangan bahai base lenga ka sinamai loisang singna fangan gadori bane RTE sana bahawraba matam sida lenga ka sina lamdam sida matam kuina de lejar club mai loisang sing mathang muthat pi khi hana phongdoki kari ki damak lenga ka sina lenga ki mai loisang sing muthat pano free and compulsory education se private ki mai loisang sina fangan ba ngam ga drai ba wahang samungau na hanglakli sahi taruk tagina taramari bawgi manungda maruoina nursery 2 class 8 phawgi haiba stage free and compulsory education je pina ba hona ba state government na yam initiative
yaungna honagadamni Manipur gi leiriba praja singa se samada 70% di pukki domda landhengnariba pukki domda landhengnariba sak chara magi domda landhengnariba imung aduna pesa yamna sangna magi masa si kadai da thagada geba adu itadi lairik te equality oidre adu itadi hingbagi thag sisu equality oira roiba aduna sarkar aise vote ina kunbo ro laira boiro kuding mak singje sigini aduna samanaba education gi facility baudi pibam toi Thasi ki kunda pangthok kodoriba Manipur University Students Union ki mihut sing khanan bagidamak mikhal gi scrutiny ngasi pangthok re musu ki president ki fam yauna tongan ki position sing alone and department sing ki class representative ki scrutiny pangthok tuna makhoi gi nomination file torok ki bado zum lehna election committee na lauthok ki mioi amakha ki nomination file reject sakhiba natana atopa miref oige hana Thajil Lakiba Kudemak Loin Chumle Fongdoki, Van Bayai Thasi Kundapangtokuderba Musuki Mikal Gidamak Hausik Manipur University campus Manunda akan bemong the campaign Satanari Bani. Loktak Park ki Fumdi Matak Taudun Leba Champu Kangpok Kul the Angang Singi Mai Masing Tamnan Nabagitamak Loktak Floating Elementary School Ngasidagi Hangdokre Hariba Mai Tampam Sangasi DRDA Importing Valuable Land Community for Sustainable Development ki Action Aid Project ki Makada People's Resource Development Association ki Kuthang Sabani Mai sang hangdok ki thorama da khula du ki ataw fum da lebe khunja sing association asigi member sing su sarugyaki People's Resource Development Association ki secretary Suran Joina sahi mari ki mamangda government na part asidagi miyoi kya eviction tawkibane masina maram oidun angang kaya mai tam fang dabadagi mathakta mai loisang ki tok fabu yauri asigum angang singi mai tamba fangan namagi damak mai sangase semgot sagat pani hana fongdorki ngasi hongdoga khoina community school haidana ama khoina hongdonaba tawjabani masi akhoi elementary education pinaba angang sing maroina school drop out aduga maroina khogi champu village haidana hana leramba village adu hujingna langon sabi akhoi floating hut leiriba group sida khoi leiriba angang school like tamba phangdraba haitare adugumba angang singsida khoina school lama khoina establish tawraga akhoi angang singsigi tonganda elementary education pinaba adumaina hogdoktaba community school haidana ama establish tawba haitare ngasis Manipur Jagoi Maruk Sahi English ngani tarataruk taratrek naung putok dance drama Maharas ngasi Lamboy Khonang Hong the level lubasigi hall the utkre dance drama the utpagi thorma the Pat Misri Awadi Sawajam Thanil Zen Manipur Dance Academy vice chairman H Tombi amade government dance college ki principal H Tombi su sarugyaki dance drama se national award Guru L Binona lamjing lamtak pani hari Senapati district cycle block ki manung chanba filing village na Manipur ki ahan cashless village ama oi rehna filing village authority ki cheru wala mana khangalakli Ministry of Electronics and Information Technology Government of India ki miyang makhada common service center singna maroibe thodang lauduna sangsilib pandam asida lamdam asigi miyam nasu tengbang duna e-wallet UPI USSD AEPS na singba sijinaduna mafam asida kanagumba mana hekta selyek yauduna port laiba fanglagani hari Infect TV ki line sing kakhat piba made line amplifier sing toina huran magi thaudok sing leptana thokpa hengalakli ngarang nungthil pung mari rom taba duaida thangal bazar manungi triple S gali da tingba impact TV ki LCO oiriba visual arts ki line amplifier ma Manipur ban tawkibagi mi chikpagi khudong sab lauduna huran bi kre thawong asina mafam adu ki customer sing da yamna khudong sa da thole asigum media bu aran mi yeng bi bagi thawong ase makha tan amuk hana tawbir na impact TV ki management ki maikai degi miyamda khanganjari loina matanga soida break am lawjage Manipur made malim ki tongan ba I pau singa loina na ekoi break te yamna thuna hanjarake impact news po migeng tadun lebiu Angels Coaching Center, Uripok Polemlaikai Imphal. Admission starts for Class 10 Revision and Class 1 to 10 Foundation. Our achievements: 11 position holders in 2013, 2014 and 2015, 20 position holders in 2016 including first positioner. There is an unparalleled coaching center in Manipur. I see successes in Angel Coaching Your Underbody. Summa Mamla, I see successes in Mamla.
Admission open. Royal Academy Wangjing pre-nursery digi class 10 fawgi admission hauzare. Khudong chaba singdi pre-nursery gi oina admission lem na tauzagani. First rank taba singi free tuition fee. HSLC exam da Wangjing Center gi oina first taba da lupali sing taragi mana pizagani. Salient features singdi dedicated pre-nursery class, compulsory computer education, internet ki khudong chaba ni chingbani. Ngasimak laktuna ming chanbiu. Akupa marol gidamak Royal Academy Wangjing da contact tobiu. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Eki agency atopa hospital da aruba fibam 7 days lying ki adubu hagat lakta balak sky hospital da purak tuna 50-50 chance da lying ba brakhi egi agency anoba mapo ama pukpa ga sak manare Dr. Sam Kishol bu haining ngai leitana hagat sari. Admissions open. Temple of Learning School gi admission hauzare. Loinana school lasina chahi tarama pung farak pagi harau tayama fongdok paga iroinana. Satra satri sing naming chanbada kudong chava kayam pizari. Kudong chava sing asi akak nabasit karakakini. Tu naming chanbiyu kudong chava sing si mangan biganu. Akupa marol gidamak Temple of Learning Kanchipurda contact tobiyu. Northeast India Development Party Manipuri punna khundaminari bayal homi singi hamchat naraba thawai mirel singi arama khorang pumbu ko hanabagi achoba thodang lawjanabagi damakte iramda Manipurda leiri bayal homi singi thawai mirel singtana semjaba party ni maramasne isagi mamal yamlaba vote adu NEIDP gi mihut singda pinabiduna iramda masigi tungi fireb adu san lepchanabagi damakta chap chaba tanja adu lobiu masina ekhoi gi puwari ni ekhoi punna makhut samna duna ningsingba thoktrama matamdagi laklaba ekhoi gi puwari buliklam tattaba puwari ma semlasi. Break matungda mayam amon taram nokchari loinana bulletin sing makata pausing mayam de pijari Lilong Police Station ki manung chanban nungai maitay amasung nungai pangal khunan ki marakta tha se ki taramari de nongmai kapa ki thodok tha pamda thodok thokpa ki khudong sab lawraga nungai mamang dolai thabi de leba nga farm amadagi sel oina lupa lakh ani yauna nga montara mangarom nongmai chindo ndu huran krari thodok se de chener mioi adu nungai pangal ki Mohammad Sera Khan apokwa Samsu Khan kawe mioi asin atof mioi amaga loktu naraga laklaga nga sang de nongmai kapsin bani haiba polam singa se lawki bani hari Hiram masigi matang da ngasi nungtil Manipur Press Club ta pawmi singa unaba madanga fa masigi mapuni haiba nungai thongam lekai dagi thongam sam na fongdora kibada numides da imung manungi mioi singa loina na farm nga faringai da Mohammad Sera Khana mafamadu tholak tuna satkhina na baki halaki madugi tungda nomai kapse lakibane nomai kapse lakbada ki dun imung manungi mioi sing mafamadu thaduk tuna sena ki mi Sena kibagi tanja lauduna ngasang adu da thamramba polam yauna nga mani senfa madu huran kibani madugi mathakta ngasang adu mai thadok lamki maramaduna thawdoka sid chener bi mioi sing mari leinaba singna faduna cherak pibiu hana fongdorakli mamang thangba saitagi laaga nungai khunau gi sidagi kum sangjilaga la changjilakpaneba adu aingonda kapa laaga noi kayam kuina farm si tawung ngamgadagi haidanga law khongaga tawraga aina e tawgunu noi khoi gi kano tawraga lemina rakpani aingonda khut tharkanu haina ai thonga masani khudi irang si yawnati haidana Hiring kandasi mana amkan thajal ko sida aina ai thangnaba farm ta tasal ko tung sida mana ngaje akoi gi changda changsin graga sangi po sai moi ani sina hon na khotna puraga kano si pugi bani hari bun paji gi maming sirakhan kawe sirakalari bun paji gi magla mineri bun paji ma sakhangi maming gi ai chap san khangmang amtre Haukiba December Taramarida Lilong Police Station ki banung chaman nungai da maitai amasung mitai pangal community sing marakta thokiba laibakti thodok adu ki daita pun mag lenga ngasina lauduna waroisina purakada bani hana Lilong Political Unified Link Lipul ki cherwala mana demand tarokli tongan furup sing marakta thoning da pam da thodok ama hekta mag tholak pada lining lichat mana da basing punna lan ubu ki wakal sing de thadok pi hana se role sina apil tarokli Nupi the Makut sang Lui Habit Maral Siro Andro Maseng Pata Miam na Fu the Lake Burning Thousand Ibe Miata Senab sing Sairak Pio Hydra Missi Asik Matang Sem Kip J Ashina Nase Kangan Madi Haukuna Kau Kiba Matam Kaktaba Yaripok Lambi Bangi Kongjang Satari Banasing Saruk Amoina Kairau Bitra Miam na Angan Madi Tortuna Irubun Tongkonda Uwa Paisen Badanatan Tire Maitaduna Lambi Tinki Masinamaram Orga Yaripok Madi Mike Kadik Infaltamna Haigalak Bagari Sing Tingduna Chalan Kide Adumapu lining Lysol Mayo Langpok Anayak na singba essential service ki thabak thoram lakpa singi wainade komthoki amaromda
मियामने लंबी थिंगमई खोंजंग संगसिलिंगे चेरकता लाखिबा अंद्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए टीएस श्याम कुमारना इबेमु हाटपद चेनब मियो सिंग फानु न होटनबद अंगम मतेंग पांगनि हाबगी थाजबा पिरम लेहरी अंद्रो पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा यारीपोक संगम दबी मखा लेकाय लेबा मोहम्मद अजमाल की मयुम सखंगदब सिंग नोमई कापसिलम लेहरी थाउदोक सिंगरंग अहिं पुंग अमा ताबा द्वाय दमा सखंगदब मियोय खरा चंगलकलगा थोंग हांगदोक हायरकपदा थोंग हांगदोक तबदगी युम की सुमांग द नोमई राउंड अनि अमदे थोंगाल द राउंड अनि कापसिलम बने हरी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मापलक सुबह कॉलेज फाउंडेशन डे पांगथोखरे स्टेट गवर्नमेंट की मखाद अमतंगायरबा मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट से हौकिबा इंग्लिश सिंगनी तरेट की दिसंबर तांग 19 दा हांगदोखिबनी जेनिम्स की ऑडिटोरियम दा पांगथोखिबा थौरमदुदा कॉलेज असिगी अफब माहिरोइसिंगदा मेरिटोरियस अवार्ड कया पीदुना पुंगनिंग थौगतकी ngasiगी थौरमदुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमिश्नर पीके सिंह आईएएस अमसुंग इंस्टीट्यूट असिगी डायरेक्टर प्रोफेसर एल देवेंसु सरुक याकी मणिपुर हौजिक ओइब फिबम असि येंगलगा इसै नोमाई ओइब कंसर्ट अमत पांगथोखिरोय हाना अपुनब मणिपुर मतम इसै कांगलुफ अमिक न थादोरप चिरोल अमदा पाउजेलकली लाकदोरिब मणिपुर असेंबली मिखलदा कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द कांग्रेस की मिरेप ओइगदोरिबा लांपोक लापम जयंत कुमार की कांग्रेस ऑफिस अमा क्वाकैथेल मोरांगपुर लेकाय दंगसी हांगदोखरे तुंगदा लेकाय असिम की कम्युनिटी हॉल दा मिफम अमसु पांगथोखी लाकलिब जनरल असेंबली मिखल मरी लेना कैराव असेंबली यूथ ब्लॉक कांग्रेस कमिटी सिंधुना कमिटी असिबु हेना मपांगल कनखन अनबगी पांदम द मिफम पांगथोखरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी क्यामगई ममांग लेकाय द लेब एमएलए कराम थमरजित के संगाय द पांगथोखिब मिफम मदुग मरी लेना कराम थमरजित ना लाकदरब मिखल असिदा यूथ कांग्रेस ना अचौ थौदांग अम लौब मथौ ताई लाकदरब मिखल असिदा सेल अमदि मसल पावर सिजनदुना मिखल माई पाकने हाबदि अरान ओइगने ngasi ahal laman amadi naharol sing marakta gf ama leibudong leiriba se youth congress ki karmi sing na thamoi seng na party ki damak hotnarab matam data laklibi mikhala se chaun mai pak ngamgan hana fongdokhi डिमोनेटाइजेशन की प्रोग्राम की सरुक अमोइना युवा मोर्चा डिजिटल पैसा अभियान हाइन मिंगथोन नोम की अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे थौरम से बीजेपी मणिपुर प्रदेश के एक्टिव मेंबर कैसाम निंगथेम जाउगी मियंग मखादा बीजेवाईएम इम्फाल ईस्ट सिन यारिपोक लाई मनाई थोंखोंगदा पांगथोखिबनी डिजिटल प्रोग्राम असिग मनुंग चना सेल याउदन मोबाइल बैंकिंग अमसुंग नेट बैंकिंग की मतांगदा मियाम फंगलिब कानब सिंग मतांगदा अखंग सिंगना वाफम क्या फोंगदोखी बीजेपी मणिपुर की चाउख थौरांग थबक अपनब अमदी अयेप पीरकदबा लुफ नत्रग पात्री अमतगा सतमिनरोय हाइना पार्टी असिगे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की थौ पूरिबा रामलाल न फोंदोखरे पार्टी असिगे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइदांग असि कोंग लाइरेल पाता ऑफिस हांगदोकपगी थौरम अमग मरी लेना रामलाल ना हौजिक लेरिबा कांग्रेस गवर्नमेंट की लुचिंगबा चीफ मिनिस्टर की ममांगैदगी 10% हारगा हेना लमदम असिगे मियामना खंगनरी नुमित निफु मंगानगी मथक इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौबदा नोंमनी खत सेक्यूरिटी की मतेंग पोचै पुछिलप ngamlaga करीगी ngasi phawba miyam पोचै फंगदबी अवाब मायोकनरिबनो मसिना ताकपदि लेरिबा गवर्नमेंट अस इकोनॉमिक ब्लॉकेट अस पॉलिटिक्स तौरे ताकबनी हाना फोंदोखी ngasi की थौरम सरुक याखिब बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट केएस भवानंदना कांग्रेस गवर्नमेंट अनौब डिस्ट्रिक्ट तरेट सेम खिबासिना बीजेपी की मपांगल सोनथबदोन उरिबा से अरानबने चीफ मिनिस्टर ngasi हाई हुमना वांगांग ngamliba से सही क्या सेंटर द यूपीए गवर्नमेंट लैखिबन ngambane ngasi फावद चीफ मिनिस्टर चथरगलिबा थबक थौरम सिंग असि मियामद नमथाक तौब ngaktane कांग्रेस की गवर्नमेंट असे मखाता नमुक लेहन की गदरा हाइबा से मियामना खंथब मतम ओइरे हना फोंदोखी करप्शन से लेकर सब चीजों का हुआ है तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है तो वो इमोशनल गेम खेलते कहीं इकोनॉमिक ब्लॉकेट की बात करेंगे कहीं और किसी चीज की बात करेंगे कहीं अभी आपने शोक किया हमारे सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए तो उस सब का आरोप आप पर लगाइए बीजेपी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार ये जिम्मेदार अरे भाई इकोनॉमिक ब्लॉकेड है बीच में एक दिन बहुत सारे टैक्स सामान लेकर आ गए चीफ मिनिस्टर के निर्देश पर अरे भाई तुम एक दिन ला सकते हो तो 10 दिन भी ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो ला सकता है नहीं लाता इकोनॉमिक ब्लॉकेड पर भी पॉलिटिक्स करता है वो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी ऐसे ग्रुप से कोई संबंध नहीं है जो मणिपुर के डेवलपमेंट में बाधा बनता है
लाकदर असेंबली इलेक्शन मरी लेना यास्कुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लोक जनशक्ति पार्टी LJP की नोमगी इंटरेक्शन प्रोग्राम पांथोखरे थोरमस LJP 14 यास्कुल यूनिट सिंदना वांखई खोजम लेखाई कम्युनिटी हॉल पांथोखिबने ngasi की थोरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदा LJP की मिरेफ ओगदर अथोपम किशोर अमसुंग LJP मणिपुर यूनिट की महिला की प्रेसिडेंट थांगजम पुष्परानी ने सरुक याकी Taramathoy suba Manipur Legislative Assembly की मांगोइना ngasi Fubaksaw High School ground BJP की ओइबा one day political awareness kam vote level committee की मिफम अमा पांगथोखरे मिफम असिग मरी लेना मयांग इम्फाल constituency द BJP की मिरेफ ओइगन हेना पानरिबा BJP युवा मोर्चा मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट कोंखाम रोबिंद्र सिंह ना कांग्रेस पार्टी ने लमदम सिदा मतम सांगना लेंगाक्तुना लाकलबसु constituency असिददे साखो थौरंगी लमदा थबक पाखत पिबगी ममी ताद्री मरमसना लमदमसु साखलनगे हायरबदे कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी मनुंग चन्न लेरिबा मियामना BJP दे वोट पीबा मतम ओइरे हाबा वाफम फोंदोकी मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की हानगी चेयरपर्सन मोहम्मद हबीबुर रहमान अमदे BJP मणिपुर प्रदेश की मरोइबा थौदांग लौरिबा मियोय क्याग लोइनना मयांग इम्फाल की तोंगान तोंगान वार्ड सिंगी काउंसिलर मापन नंगसिगी मिफम अदु सरुक याकी यास्कुल केंद्र की BJP की इंटेंडिंग कैंडिडेट हरेश्वर गोस्वामी की युम पांथोक अचम थौरम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मियाम की याइफन पाखलिबा प्रोग्राम क्या की अवेयरनेस प्रोग्राम पांथोखरे थौरम सुरक्षा बीमा योजना जनधन योजना सुकन्या समृद्धि अकाउंट चिंब सिंग मरी लेना यास्कुल केंद्र की मियोय सामरोमदा से सांगसिंग खुसिनदुना कानब फंगनखी लोइना पान कार्ड लौननबा सेंथोक सेंसिन ngamjadrब मियोय सनी रोमदा पान कार्ड की रिसिप्ट फंगनखी अमदे सेविंग अकाउंट पान कार्ड सुरक्षा बीमा योजना की संगद सेंफम खुदिमक हरेश्वर गोस्वामी पुथोकी अमरोमदा नरेंद्र मोदी ने पाखलिबा याइफा थौरंग थौरम सिंह स्टेट गवर्नमेंट असन निंगथीना पाखत पीदे हाना स्टेट गवर्नमेंट पु मराल सी की हाना यास्कुल केंद्र कमिटी फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी ने थोप चेरोल अमदा खंगलकली हौजिक ngasi नोमगी ओइबा सानबगी पाउदा असम रेजिमेंटल सेंटर शिलोंग हुम्फु सुबा सारचुर चांद सिंह KCSI CVE मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल चंखरे ngasi टूर्नामेंट असि मपाल कांगजिबुंग सानकिबा अहुम सुब क्वार्टर फाइनल दा असम रेजिमेंटल सेंटर शिलोंग अमदे निसा थामोय बननि साथरिबा टूर्नामेंट असि सेमीफाइनल संगनन अकन मोंग लंबा तौनुदर सानकिबा मैच असि अपीबा मतमदा टीम अनिमक पांजल अमत चनब ngamdana मैच असि ड्रॉ ओइकी टूर्नामेंट असि सन पथाप की मतुंगिना मैच असि अका अपोगी लाइवक kicks from penalty marks na lepna bataki kicks from penalty marks ta team animak na penalty kick manga kauna bada Assam Regimental Center Silong ge sanaroi mangamak na panjal chan ngamki loina na nisa thamoi ban ge sanaroi marina panjal chan khrabasu S Rajen na ka khiwa penalty kicks ado panjal onthok ngamhok dabadagi match ase Assam Regimental Center Silong na panjal mangamari da mai paktuna tournament ase ge semi final changma ngamki All Manipur Football Association की मियंग मखादा सलिबा था की मरीदगी होकिबा टूर्नामेंट सिदा मपालम की टीम अनि यावना फुटबॉल टीम कुनिथोयने सरुक यारी हयंग खुमलंपाक मेन स्टेडियम ना सानागदा अहानबा सेमीफाइनल दा नेरोका FC सांगाखम अमदी FC जलेन सदा हिल्स अनिना लंबा तौनरगनी Tata Football Academy Jalandhar na All India Football Federation की मियंग मखा द पांगथोकपा Under 16 Race of India 3 की लीग चैंपियन ओइख्रे ngasi खुमलंपाक मेन स्टेडियम सानकिबा फुटबॉल लीग असि आन लीग ता
Tata Football Academy Jalandhar ki sanaroi Manishana amadi Vikas anina match ki ahumam sung yankai mapan subu minute the panjal amamam chanduna Aizol FC Mizoram panjal ani amar mighty piki league tournament asigi runners up tahoraba Aizol FC Mizoram ki amatangara panjal laduna Lalmuan Kimana match ki yankai marisu minute chanki Saturday league tournament asigi aroba league tana Neroka FC sanga phong sanaroi en Malem Komba madi L Ben Johnson anina match ki taramari madi yankai ni pan subu minute the panjal amamam chanduna Numaliga Refinery Limited Football Academy Panjal ani Shinoda Mighty Bapi Bangamki. Manipur में बिहार अनिगी बायलैटरल सीरीज की अहुम सुबा वन डे मैच ता मणिपुर न थंगना थंगन अहुम लक माई पाखरे ngasi luang changum da level luang pokpa cricket stadium na sana ki ba ahum su one day match aduda manipur na toast ngam da betting hana sana na ba waref lawki matches betting hana sana ki ba manipur na api over nifu da wicket tara mak tur garan sama tara law ngam ki inning asida manipur ki batsman sultan ran tara nipan lawki masig paukhum da second betting sana ki ba bihar na over tara hum do ge ball mari da wicket tara mak tur ga sumna gi ran humpu taret khak lawduna match ase run nifu humdoi da mighty banangki inning asida manipur ki bowler Priyojit amadi Sanet anina wicket ahum loinana sultan amsung kabir na wicket ani lawki match asida manipur ki all rounder Priyojit na run tara mari amsung wicket ahum lawduna man of the match taki Manipur Cricket Association sinun sa thariba manipur amadi bihar anina sanaga da bilateral series asigi mari subo one day match hayeng sanargani Kudmanga Suba Mini National Volleyball Championship ta runners up Tarakraba Manipur ke Sanaroi Singbo Taramna Okre Salibachai Sig November Kundagi Kunmari Fawa Madhya Pradesh ki Murena da laiba VR Ambedkar Stadium da pangthoki championship aduda India ki tongan mafam singda ki lakwa team kuni thoina saruk yaki ngasi thangoi ban laiden hanjabale kai da laiba All Manipur Volleyball Association ki secretary NG Ingo sagi yum da championship aduda saruk yaki ba TH Pamaina captain oikiba team asigi sanaroi tarani thoi aduga team asigi coach W Lakshmi na amadi manager Y Babu Masabu Association asigi thaupura mimyo kyana taram okpagi thoram asi pangthoki करीगुंबा अखोगी मान हाइनिंग लेतारगदी अखोई कोचेसिंग अमगन तानरना नत्रगा कोचिंग पीबी तारगदी याम थुना हाइनी हाबगे थाजबदी लई मखोइन पामीबदु खोइना दम करीगुंबा कोचिंगुंबा पी तारगदी याम थुना दम मखोइदा हाइनी दम नुपीसिंगदा मसी यावबदा कछु सुकाइब लेते मसी नुपीसिंगदा दम हाइनी हाइना दम आशा तवी Singjamai Kang tournament ki chahi yankhai amadi humpu surb singoi league kam knockout tournament ta Kundrakom Kendra Kangkut final changkhrai ngasi namarapa mandop kam community hall singa mathak taleba Singjamai Kang sangda sana ki ba tournament sik ama semi final ki match amada Kundrakom Kendra Kangkut amadi Wangoi Kendra Kangkut ani panjal taramanga chanaduna match ase draw oibadagi tie break sanabada su panjal ani chanabadagi tots na match ase live lepna bada Kundrakom Kendra Kangkut na tots ngamduna tournament ase final changmangam ki Singjamai Kangkut na senduna chatharak liba tournament ase anisuba semi final da Nambol Kendra Kangkut amadi Singjamai Kendra Kangkut team B anina hayeng lamba taunargani Loinana hausit phangba paw mada ngasi nongmanini asida Manipur gi sing amadi tamda miyam gi ho kya lakwa sida miyam lan paw sandok pigano Yelong ay dagi nungsi sana leminar kalbu furup sing hanagum nungsi sana leminar na bahot namina sihana Manipur gi chief minister na apil tawrakli Manipur anabu district taret sem libasi miyam gi yaifan na bani kanglup pamatagi mayok district sem natte masida yaning da fongdok pana singba miyam gi yo singda Manipur lairib miyam na lan paw sandok pidana na ba apil tawki Loinana hariba chief minister gi warol asigi
ꯑꯄꯨꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯤꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6:30ꯗꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ इकोनॉमिक ब्लॉकेट के मायोक खोंजंग संचिलेब खोंजलोइसिंगना खुराई हैकुरु मखोंग पुलिस की गाड़ी यावना गाड़ी कुन की मथक्ता मई थाखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना पुलिस स्टेशन अनि गेस्ट हाउस अमा लोइना सब ट्रेजरी ऑफिस अमा ngasi चीफ मिनिस्टर ओक्रम इवोगिना संगाखरे अमसुंग असम रीजनल सेंटर शिलोंग सीसी मीट के सेमीफाइनल चंखरे